Yes kabisa, hola hola hola. Ibihe byiza rero kuri mwebwe mwese mwamaze rero guhitamo gukurikira Mambo One TV. Ndizera ko rero aho muherereye hose Nyagasani akomeje kubarindira mu byo murimo. Nk'ibisanzwe rero ngira ngo mumaze kumenyera muri benshi kabisa. Narabibabwiye ngo mukimbona niteretse rero hano kuri izi mikoro za Mambo One TV, ujye umenya neza ko ari umugaragu wa siporo Edmond Desmonde. Mbangarutse rero kongera kuza kwiganirira byinshi biba biri kugenda bivugwa hirya no hino mu mikino. Ni mu kiganiro rero Mambo One Sport, mugomba rero kujya mubana natwe umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi rero wa none nta bintu byinshi cyane nje kuvuga, uretse ko nje kubaganiriza rero ku mikino yaraye ibaye igiye itandukanye. Ryari mu irushanwa rero rya UEFA Champions League. Imikino yabaye ari myinshi cyane, amakipe menshi yari yamanutse mu kibuga. Amakipe arimo nka za Napoli zakinaga, Arsenal yakinnye, ariko hari imikino ibigiye ihari ihatsi iyindi yose. Ni imikino rero igera kuri ibiri, harimo umukino wagombaga guhuza ikipe rero ya Real Madrid yagombaga kuva i Santiago Bernabeu ikaza rero kwitandika ku kibuga Anfield Road, ikaza rero gusura ikipe ya Liverpool. Nuwo mukino tuje kureberaho gatonya ibyawuranze. Undi mukino wari umukino wagombaga rero guhuza ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Bayern Dominique. Bayern Dominique yagombaga kuva mu gihugu cy'Ubudage rero ikaza hari Parc des Princes, ikaza rero kuba isura ikipe ya Paris Saint-Germain. Iyo mikino rero ibiri niyo ngira ngo tuganireho, turebe gakenya ibintu byagiye biyiranga. Ubundi duhere ku mukino w'ikipe ya Liverpool yagombaga kwakiramo ikipe ya Real de Madrid. Ni umukino wagiye kuba abantu benshi bavuga ati ikipe ya Liverpool bigendanye na meforume yari imazemo iminsi, benshi bavugaga yuko rero itaza kubasha kuresista imbere y'umwami wa Champions League Real Madrid. Ikipe yari iri on form nyuma yuko yari maze n'imisi mike nyitsinze El Clasico ikomveka kabisa iri hejuru cyane. Hari hatawe rero ikipe ya Liverpool, abenshi bakavuga ati iyi Liverpool yagiye ikubitwa n'ikipe nka za Crystal Palace, amakipe akagenda yihondagura mu buryo bworoshye, bakavuga ati nta kintu kinini iri buze gukora. Ariko rero nanone bakongera bakavuga ati ku kibuga Anfield Road ntago ari ahantu ho kuza kwisukira gutyo gusa. Bamwe bakaduta bakavuga ati birumvikana ko iri mu bihe bitari byiza bigendanye n'imikino imaze iminsi itsindwa, ariko abandi bakavuga ati kuri Real Madrid iri on form, Kylian Mbappe udahagarikwa, ati biraza kuba bigorana. Ikintu rero nshaka kubereka cyatumye iyi game umutoza Arne Slot ayikiringa kabisa mu buryo buri perfect, ni ikintu kimwe gusa. Iyi kipe ikintu yarushije Real Madrid yayirushije ikintu bita mediane, kubera ko nujya kureba ugasanga muri mediane y'ikipe ya Liverpool ni umutoza Arne Slot wasubiye kuri bya bintu bye, bya bindi byamuhesheje igikombe cya shampiyona. Mediane yamuhaye byose niyo yari yagaruye kuri uyu mugoroba, ari nayo mediane ngewe nk'umugaragu wa siporo mpamya neza ko ubundi atagaguye kujya gushakira ibisubizo mu bandi bakinnyi igihe icyo cyose afite aba bakinnyi be uko ari batatu. Ubwo ndavuga Ryan Gravenberch, nkavuga Alexis McAllister ndetse n'umusore Mr Everywhere bamwita Dominique Szoboszlai. Iyi mediane rero yaje imira ikintu cya mediane ya Real Madrid, kubera ko
byari kuza gukomera iyo umukinnyi bita Aurelien Tchouameni aza kuba akina koko nka nimero 6. Impamvu mbivuze iki kintu mukitondere, mwakwibaza ati se umugaragu wa Sport katubwira ngo ntago Tchouameni yakinnye nka nimero 6, nibyo yarari muri position akina nka nimero 6, ariko hari ikintu kimwe mutagomba kwirengagiza. Ikipe ya Real Madrid ifite ikibazo muri defense gikomeye cyane, kitazanapfa kurangira muri uyu mwaka, keretse hari nko mu kwa mbere baramutse bagiye nko ku isoko bakazana umudefenseri centrale uri machuwa ugomba kuba umuyobozi w'iriya defense. Real Madrid ifite ikibazo muri defense yayo, kugeza ubu nta mudefenseri ukina muri axe wavuga w'umuyobozi ugomba kuyobora abandi ba defenseri bakinana. Mwarabibonye uyu Eder Militao ntago ari umuyobozi wa defense, ubwe ku giti cye nawe abahuzagurika. Hari Antonio Rudiger ni umuntu nawe ukeneye undi mu defenseri memukese na Militao wakinana nabo akaba yabaompoza akabaturisha, ariko mu gihe cyose umwe muri bo yaba Antonio Rudiger cyangwa se Eder Militao aribo baridinze iriya defense cyangwa se kiriya gice cy'ubwugarizi cya Real Madrid, haba harimo icyuho. Niyo mpamvu nayimbabwa ati Aurelien Tchouameni yakinaga nka nimero 6 ariko utari kuri kujua role ya nimero 6, kubera ko nimba mwana bibonye ahantu yagiye akora amakosa menshi. Hari nka penalty umusifuzi yaramaze kwemeza, ariko variza kuyanga bavuga ko ari ball to hand atari hand to ball, barabyanga. Ariko nimba ureba neza Tchouameni aza mu bintu byo gusova, akaza gusova iriya defense bigendanye n'aba bana Xabi Alonso agenda yensera hari mu gice cy'ubwugarizi. Uyu mwana bita bari kumugerageza Haujensen, ukareba undi uno mutipe wundi w'umwana utagikina wari ufite utuntu tw'utudeshe twinshi cyane mu kibuga, bamita Asensio. Aba bantu kubera ko icyizere n'igice cya defense bigaragara ko Xabi Alonso aba yahaye misiyo Aurelien Tchouameni, akamubwira ati urankinira nka nimero 6 nibyo, ariko ndagushaka nanone mu gice cya defense cyane, ugomba kuza kujya ugaruka ukaza gusova baba Militao n'aba ba Haujensen ndetse na nimero 3 wabo nawe n'umwana Alonso yagiye akura mu academy. Icyo kintu rero cyaje gutuma umukinnyi Tchouameni arakinira muri defense cyane, noneho cyakubitana na cote foro ya mediane ya Liverpool irimo abakinnyi batatu, Alex McAllister bagushyizeho pressing ndetse na Dominique Szoboszlai, akaza gusanga ari mu gice nakwita cya defense cyane kurusha uko ari mu kibuga hagati. Ibyo rero nicyo ikipe ya Liverpool yaje kwicisha ikipe ya Real Madrid. Mwabibonye amashoti Dominique Szoboszlai yagenda gatera, mwagiye mubona imipira Alex McAllister yagiye atera, ariko umuzamu Thibaut Courtois nanone kwako yarari mwiza kuri uyu mugoroba yakoze save pe, kuko Real Madrid yahuye n'akazi gakomeye iyo batagira umuzamu Thibaut Courtois, kuko yakoze save 7 harimo imitwe 2 ngira ngo ya Virgil van Dijk yagiye akuramo akayishyira muri koroneri, umutwe wa rutayizamu Hugo Ekitike yawushyize muri kona, nawo ugashyiraho amashoti 2 ya Dominique Szoboszlai, ugashyiraho ishoti riremere rya Alex McAllister. Izo zose ni save umuzamu Thibaut Courtois yagiye akora. Iyo Real itaza kwifite Thibaut Courtois mwiza nk'ibisanzwe, iyi kipe yakabaye yariye ibitego bitari munsi ya 3. Icyo kintu rero cya mediane ya Liverpool yari ikomeye cyane, nicyo kintu cyaje kurangiza iyi game. Ariko akandi kantu ngiye kubabwira, mu by'ukuri Arne Slot agomba no kumenya, muri iyi minsi ikipe ya Liverpool yatsindwaga ibitego mu buryo bworoshye,
ariko yari yagaruye ya defense yabo y'abakinnyi bane. Ni ibintu bigaragara ko igihe cyose umukinnyi bita Andrew Robertson ari tayari, nta mpamvu yo kuzana umukinnyi bita Miloros Kerkez. Ntibikunda mwagiye muri amakrosi ya Andrew Robertson, mwabonye ukumvikana ubwumvikane bwari buri muri defense ya Liverpool. Impamvu mbivuga muzabicunge igihe cyose umukinnyi bita Virgil van Dijk yazamutse mu gihe Liverpool igiye nko gutera kona, Konate yazamutse, muzacunge aksiyo z'umusore bita Andrew Robertson. Numwe mu bakinnyi ahita ava ku ruhande rw'ibumoso asanzwe akinaho agahagarara muri axe ya defense y'ikipe ya Liverpool, ko ya mipira baranshe ya contre attaque buri kipe ya adversaire yose igerageje contre attaque izasanga umuntu bita Andrew Robertson yamaze neza kugera mu mwanya wa Virgil van Dijk. Icyo kintu rero Miloros Kerkez ntago arakimetiriza, nta gishobora. Ariko ikindi kintu nanone cyanshimishije ni umusore nari maze iminsi ngewe nanjye nikoma ntari kwemera neza cyane bita Conor Bradley, ariko yari yabaye Conor Bradley kuri umugoroba, kuko yabitse umukinnyi bita Vinicius Junior wabigerageje nko mu minota nka 20 ya mbere match igitangira. Turavuga ati umwana arazagura n'ibibazo, ariko numwe mu petuka iminota agenda izamuka yari ku rwego rwiza kabisa, kuko uyu numwe mu bapeti baje no guhesha ikarita y'umuhondo. Vinicius Junior aza kubona ikarita y'umuhondo akora ikosa Conor Bradley. Ni ikipe rero ya Liverpool yasubije neza, ibyishimo birongera bitaha ku musozi wa Liverpool. Imihanda ya Zanfield Road, indirimbo Will Never Walk Alone irongera iraririmbwa koko, kandi bishimangira ikubita umwami wa Champions League igitego kimwe ku busa, ari nacyo cyatandukanyije izi mpande zombi. Undi mukino rero wagombaga kuba wari umukino karundura, wari ikipe ya Bayern Munich yagombaga kuva rero hara mu misozi yo mu Budage hara Munich, ikaza rero nayo kwishamika ku kibuga Parc des Princes. Ni ikipe yari iri on form imikino yose, yari 15 mu gihe batari bwakine iyi match ya Champions League badatsindwa. Wari umukino rero wagombaga ku mukino wa 16, tukibaza ati se iyi kipe irakomeza race yo kudatakaza. Nibyo rero byaje kuba, ibitego byaje kuboneka hakiri kare rwose. Ku munota wa 4 Luis Diaz we ari unstoppable, yamaze gutanga ubutumwa Parc des Princes k'ibintu bitaza kuza koroha, aza no kongera gusubizamo ikindi gitego. Nanone ibitego bibiri boneka mu minota ya kare, ariko haza rero kuba shock ikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Bayern. Uyu mukinnyi nubwo yari yamaze gutsinda ibitego bibiri, ariko aza no kubona ikarita y'umutuku. Yabanje guhabwa ikarita y'umuhondo, ariko VAR iza intervena iza kwemeza ko ari ikarita y'umutuku. Ni ikosa rero yakoreye umukinnyi Ashraf Hakimi, waje no guhita rwose asohoka mu kibuga avunitse cyane, ubona ko yababaye cyane. Biza no kwitega ko tuza kumenya update kuri iyi mvune ye, gusa ubona ko ari imvune igomba kumuzonga cyane. Ibi rero byaje gutuma ikipe ya Bayern Dominique survivinga cyane, kuko umuzamu Manuel Neuer yaje kuba akora kuri yakoze save zigera nimba hagati y'esheshatu cyangwa 8 hagati aho ngaho zirimo. Ni ikipe yakubiswe kona zose zigera ku 8 ndakeka nimba atari 9, mu gikipe ya Bayern Dominique yateye koroneri imwe yonyine. Yahangayitse cyane Ratese Kaburiya, ikarita y'umutuku si ikintu. Gusa byaje kurangira rero umutoza Vincent Kompany akomeje kurwana amanota 3 arongera
arayabika. Iyi match rero ikintu cyagombaga kwitandukanya ni Luis Enrique wazonzwe n'imvune nyinshi cyane, abakinnyi benshi cyane bari kugenda bagira imvune, ari Desire Doué ntiyarahari, Ousmane Dembele nawe umukino yawukinnye ariko avamo hakiri kare cyane ku munota wa 24 hafi na 5 yaravuye mu kibuga. Bigaragara ko Swadi afite ntago ari nziza cyane kwa ko yagiye itakaza abakinnyi nyine bakomeye bajya mu mvune, ariko baragaruka ukabona ko nanone kujya kuri cya gitutu bahite bongera bajye kuri ya ritme ntago biri gukunda. Ni igisobanuro rero cy'ikipe yari on form ku mugani w'Iburayi. Nge navuga ku mugani w'Iburayi ni ikipe yari mu bibazo by'imvune. Mpamya neza ko iyo umukinnyi Unai Luis Enrique aza kuba afite abasore biwe bose twari buze kuba tuvuga ibindi. Nibyo rero byaranze iyo mikino ibiri kuri uyu munsi, ariko mwabantu mwe uyu muzayirwa bita Vincent Kompany kude chapeau kuri we kabisa. Yagiye muri Bayern Dominique abantu twibaza ati abatoza amaze kuhanyura bibananira, abo ba Tuchel ba Hans Flick bagiye bagerageza, ariko uyu mugabo ibintu ari gukora ntago bisanzwe, kuko ntago byoroshye kuvuga ngo umutoza amaze match 16 adatakaza. Mbibutse ko iyi match yaherutwaga gutsindwa n'ubundi yari yarayitsinzwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko kuri umugoroba yaje kuyereka yuko ibihirimo bidahagarikwa. Match rero iza kurangira ari ibitego 2-1, ziza rero kurangira mu buryo rero buri romantique. Nibyo rero nabasha kubabwira nk'umugaragu wa siporo nabashije kubona byagiye bitandukanya izo match zombi uko ari ebyiri. Ndizera ko rero nk'ibisanzwe mugomba kumenyera wa muco gukora subscribe kuri Mambo One TV, ariko kandi mugakanda no kuri notification kukazogera, kugira ngo buri bombe yose buri rocket turekuye ikugerereho ku gihe, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Dusubire rero mu zindi episode kuko hari surprise ikomeye yindi nza kubabwira, ahantu mugomba kujya mukurikirana Shwadir, ngomba kujya mbahereza odi mugakurikira Mambo One mwumva ubusesenguzi budasanzwe bw'umugaragu wa siporo Edmond Desmonde, ariko kandi mukajya mukorera n'amafaranga. No mpamvu iyo session igomba kujya ibaho, ngomba kuza kubabwiraho muzamuyikurikira mu zindi episode tuza kubahereza iyo message, ndaza kubabwira ahantu mugomba gusanga ibyo byose. Nizere ko rero mukomeje kugubwa neza, Uwiteka akomeze abandindire.